Voin hi December ni samni pakwa ania November tha atangkhan US in than puilam hi kanla hoya January ni samni ma chu kanla focus chunjam zelri angai don ang viawani South China Sea boina le India le China line of actual control an boina chungchang kha thali don mai kan en big to Nagorno Karabakh in chuna wanga Azeri army le Armenian army te in kanale Mediterranean Sea lama boinate kanchuizuya mase subscriber ten in ngenna wangin US in than puilam hi kanhan hoi vezuaya alo in ka pukcho chhojut tamaya topsan mai laithailovin thudang da thain kanhan focus tangat ngata thanivel don chu kanthirjui ta zela January ni somnia president thar laklu ani ma chuan kan pen bosan leithei ridon lo ani mel ani hi ni zanlama khan life in January ni ruka until kalpui dantur mithiam te soifia dantele life chata in zona te kan chan pol deu nuaya mase achiang thau tura kan ngaya tuna hian US lama khuan January ni rukhi party pani tele an mani thlop tu te hian an thlir thup hi ania dan manga an beina tele thil dang abe bom te po an chol chin deuh titi emo ti mai tur ani an thu thar zongjong hian January ni rukhi akok deuh fur to tin ram himna atla hniam mek zel nianga in President Donald Trump hian sipai ro relna puang mai tura an norna nen hian conservative media le podcast ho thupuan tamber ania Texas lama hian boruak hi chungrila ain mudmeka engtika nge session an nei don puan niloma se sessiona an state chu US federal noyatranga in lafrang turin an move dona kan soitoangin Texas hian US federal government an zom dana hian an danglam bika an du chuan an in hnukdok tai thaya an o ngai thak anilo le an senator chuan vor Ted Cruz a thubuai thlen soihona nei mi alawa Scottasin an hnol awang khan an lung adam theilawa an attorney general thubuai po soihona omlovin nol ani boka hei wang hian mipuiten an state a rural tura an thlan chuate an lom lawa an rilru adam theilo ani session an nei huna engtiangin nge an rel ti chu a hriat thai chau don ani tin Texas atanga thubuai lut chungchanga khan US Supreme Court Judge te anin nialna sa hle ti media hrang le Twitter lama soi ania Twitter lama phei chuan Chief Justice John Roberta ang thom pon atanga anlo record po thedar ani US Supreme Court a Republican President ten anrod le putra mangein arod Judge te hian hetatang hian an phatsanin alang lo riau boka nasatakin anin niala courthouse pon atang poin Chief Justice John Roberta thinrim au thom hi hriat thai ani ti an puanga auri anlo record po thedarani mase John Robert hian asoima min athiam thu asoina sa hlea hetianga mun khata kalkhoma anin nial buainan hian hun awam lawa mase ruma thau hrileng kho khirna dan awangin kanin khungranga thubuai lo lut chungchang po audio mangin soihona nei zelani hatia mase he athu soi hi a oral record put chuak hian dot asoizia anem hetina hriata just dangte point an hnial thompo hriat tur awmbok former president George W. Bush an just atana arwat John Robert hian arwat tu Bushan GOP party chunga putrama thloblo tura hem athak ang thovin apu nungzuin conservative judge dangte phatsanin liberal judge te athobani chuchu New York governor in Shileng chungchanga khuakhirna asiama wanga kokran hoten ando dalna Supreme Court a anthen khan chiang takin alanga vote nga vote li in Governor Andrew Cuomo thukha anpai thathai ram anikha liberal judge kanti liberal lam Democrat president ten anrut chu just pathum chau anoma abak zonghi conservative Republican president ten anrut pasari anomani hetianga intuk thuaka vote akal thaichan hi 4-4 vote anpek a intuk chi lain
putraman maniloka arut ami koni barat khan vote pevein a conservative just puite athopa vote nga vote li in an pai thathai ta ram ani kha khata khan chiang takin chief justice John Robert hian a phatsan dai to ti hi a chianga soitau lo maila trong kampo anai nual to democrat lam a on zo ka wangin Scotus hian ro anrel hlei theilowa Samuel Alito tele pi baratiten thubuai hi soihau turin annor viau chungin John Robert wang hian an thu atlang theilo ani tichuan ni zana kan thu kha chunjomna angrangin thuthar dang kan han neilea Wisconsin state le Nevada ten an state elector te vote ando daldon ti an puang chiang ta January ni ruka hian dananga anin than lo zia an soyanga nulet an phut don ani tuna hian swing state ho chau ani tolawa heng state Pennsylvania Arizona Wisconsin Georgia Nevada New Mexico Michigan le Texas te hian inthurwala do dal turin anin pocha America heng kan soi state thren khat hi an thu hi lati chian chialo ania mase an kaltlang pui turangai ani tichuan video a thalak kan hmuang hian January ni ruka vice president thunai na hi US constitutional lawyer in asoi fiana ania heng kan soitak state atangkhian legislature ten ando dalplat ani chuan vice president hian heng state hawa an vote mu chiar tel lo hian vote zanhi somsari hi mutling lo veve mase a mutam jok jok hi president thar ni turin tlinga apuang thayani atia hetianga vote zanhi somsari mutling lo veve hi anom chuan house in thunaina anei tolowa senate jokin vote mutam jok jok hi president a anpomanga chu vice president hian apuang ang tin asoi fiabok hetiang ani chuan tuna hian state buai tello hian vote an hmudan hi Joe Biden hian electoral college vote zanhi somni le pasari amua Donald Trump hian electoral college vote zanhi somthum le pahni amua Joe Biden hi tlinglo jok tura ang taviau bok ani hei hi rainbow channel lamin kan ngai dan ani lawa US constitution lama dan shemin an ngai dan an soi ania tikhan kan ron the chuaka ngai thatu lamin ngai dan thutluk na in lo siam zel mai don nia tichuan US thinker ho an tong chuak ve boka COVID-19 ripui aron chuatir khan nasatakin China rin hlelna kha thedar ania ramsang ten an ring hlela putrama pheichuan arin hlel zia langtlang takin asoya apong zar deurenga thudik ber hriat mai thai anilawa Chinese thinker ho anron tong chuaka anzir chiana tangin China le WHO hian dot an pong zara thil anina diktak an soilo anron tia chumi nuwa COVID-19 timeline po WHO khan an thak le tarum rum ani kha heng thinker group ta hi ram hrang hian anom deuweka ram chunga boina lian tham hi zir chiangin an soi fia fau thina mithiam tam tak intel khom an ni thina January ni ruka thil an kalpui dan tur US dan puin asoi dan anron puangzar vele ta ani thinker hanti hian ngai dan satlia au chua pui mai han nilowa an mingang tak hian thudik ril taka chuimi te tila adikber ome chutiang chu an nia an thupuan kan soima hian mainstream media ten president le vice president inkara hem thak tuma an beidanen hian han ngai tua zom chuan thil thleng thainin a hriat viau boka Twitter lama putrama hian vice president Mike Pence hi akhak khrepa avau khrepani ti te soi awma keini point kan follow vevea an pani hian avau chiam na lam hi mutur awm lawa vice president hian in thlanna diklo chungchanga hian o achhuatlem lutuka adu khoplawani ti thu asoibak chu engma Trump hian asoilawa mase Georgia Senate runoff campaign rally Mike Pence hian anei khan nasatakin president thawang hi a hawa kum sangni somni pali thleng ro anrele tur thu thlengin asoya athu soitlang puichu kan video masalama khan kan soitrau to Melania Trump le president Donald Trump ten an in thren tur thu an soi tin thedar anile chiama mase chu po
Georgia Senate runoff a tho hian kaldunin campaign rally an naya anin hmangai zia Melania Trump hian mipui tam tak pungkhom ma asoya a pasal chu US pasal thahuai sen ani tin a choi moina sa hlebok chumi hnuwa mainstream media te thovin afa te point tlom mai turin annorani tin an puang le chiama an thedar na sa hle a chaklo na pom turin annor antia ma se annor lo zia chu an Twitter account na tanga an pa an thlop na thu zozai hian atifia chu mai ni lovin Georgia tho Senate runoff afanu chuan Ivanka Trump chuan campaign rally pui tak mai anaya aparo puizia hlir asoi trawa White House a athut le dona wangin tuna Georgia Senate in thana tura hian nena Republican Party ten anchan apoi mo ziate asoi trabok heng zongjong wang hi ani mainstream media te hi dot thu puang tu kanti chanchuni US politics bika hian kan hriat ve phak china voi khatma rin tlakin thu an puang ngai lo tila adik teu hleang ti chuan American thinker te hian January ni ruka thil thlen dan tur an puana hian tiang hian an soya January ni ruka hian Vice President Mike Pence hi engkima thutluk na siam tu tur ani tin thupuya anda ama elector te vote pek dan kha an chiaranga ti chuan achak jok apuangang nial kalna aom chuan US dan pui hum him turin thunai na sang tak pek ania adu chuan nial kalna hi anol thaya adu chuan apom thaibok ti chuan du thlan tur Vice President hian pahni chau anaya pakhat jok chu electoral college vote kha a certified anem nget thayanga pahnina chuan dan pui hum hal turin apai thla thaibok tin anjiaka US Constitution article pahnina section pakhat na chuan legislature te thunai na famkim apea he article pahnina hi 12th amendment anga kalpui tur ani bok antia ti chuan Bush le Al Gore te buaina wangkhan US Supreme Court chuan ngun takin soihona anlo nei towa number pathumna USC sompangana order anjui bok turani ti ania ti chuan heng state pasari Arizona, Georgia, Michigan, New Mexico, Nevada, Pennsylvania le Wisconsin state atang te hian legislature ten Washington DC a December ni sompali khan elector antira ti chuan state official ten anma ni thu thuin anlo tirve bok awangin dan an bo chia US dan puin a soijok chu legislature te tir turjok ani ti chuan elector chinin lekha akalta ani antia hetiang ani awang hian Vice President hian January ni ruka hian ale lam te vote hi heng state pasaria tang hian ala ve anga a chiar ve chuan putrama achak dona anol ve point Joe Biden hi achak lo jok tur ani tho bok ti chuan thil thleng tur chu an chakna thu apuan don awangin mi pui then khat chu an thinrim hle dona ma se hetianga thil ati hi President of Senate Vice President thunai na pum hlum ania engkot le engdan mangmain appeal thai ani tolo antiboka an soifia dan hi lalthu chu thu topani tiang deuh kha ani ome hetianga Vice President hian ati theina chan chu US dan pui hian danang taka danin apom puyang chau a in thlanna kalpui tur ania dan pela in thlanna chetna omreng chu Vice President hian thu top siam turin thunaina apeboka chu dan an soi chu hetiang hian anjiaka pakhatna chuan danin apom vote chiar thai jin chu state legislature in dan asiam angmila vote thak chau chiar tur ani pahnina chuan vote laulut chiar thai hun chung hi state legislature in dan asiam le a hun chung asiam dan zoma chumi hun chunga vote laulut chau chiar tur ani vote thakna form reng state legislature ten an pompui emo an siam chau lo chu manphal ani lo bok hengjinga pakhat po bochiat ani chuan dan pui chuan in thlanna apom lo ti chiang takin zia ani bok tin anjiaka an thu chua hi soikim vek don chuan a seilu tuk dona hemichin hi du to kila an thu chua apoi molai lai kanron la chuak ani
an thu chua hian Joe Biden tan White House kong chu hlatak ani to me ma se hei po hi antianga atlol le lawang ti asoi thei chuang lawa an thu chua hi hen du tan American Thinker website ta anron phau chuak ut ta en thei ani ti chuan claim an thu chua kai to in han soi zom lokila a point pakhat na khi heng state pasaria hian zom ani lo veka legislature nilo state official secretary of state le court te governor ten in thandana vote an pomchin turpo heng official house siam hi ania state legislature in an siam ani lo vek ani ti chuan an soi point panhi na hi vote lo lu thei hun chung le chiar thei hun chung hun bituk tu hi state legislature te nilovin state official te kan soi ho vek kha an ni bokani saptrong tlem thai ang ber turin kan han let linga afia thawang chumo ti chuan a pathum na hi vote thak na lekha hi state legislature ten an pompui emo an siam emo chau pomtur ania ma se heng state pasari te hian vote thak na lekha chungchanga hian in nam hoina an nei lawa heng just te governor te secretary of state te ruam man le an ti vek ani bok ani antia ti chuan king dan pathum khi pakhat an bo chia mai ani lawa awain an bo chianin alang boka chuti ni chuan vice president hian an chakna thu hi apuan mai mel tariau maya ma se thinker te hian an soi fiana hi zain adik fai veke kan tilawa kan la puan chualo ania wangin kan ron puanga ngai thatu ten thutluk na in lo siam mai don nia ole tuntrumatan chuan kan du tok le phot anga Rainbow Mizo channel min hlut saka min lo thlir sak thrin tu te zong chunga lom thu kan soya tin kan channel member ni tura ron join tu te le sticker min lei sak tu te tranpuina sum min pe tu te in zawaya chunga lom thu kan soibok ani video tharnen dam takin kan in tong le thau don nia